أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Hamdi kerama uzvišime gospodara Allahe azza wa jelle koja stvori amen, uputi amen, hembare blagodatija, ni'metija, dinjamen. Salavatim selami bi čalađi kao Roman go pejgamberu Muhammedi alaihi salatu wassalam. Lesiri familija ehli bejti, lesira malakula sine manije takvalije, vajtane ashabija. Im samom šakla katrudinen peko piro životu koji praksate, amen, u Kur'anu suneti džiko, jomul, qiyama, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allahim kudin. Palo Jusufi alaihi salam i klola taro zatvori, hem dela tefsiri ili tumačini osunotaro vladari, tega ni ovladari ne bi pučljali rod somangija, znači kad del petuke. Pa onda ovneli rodingija to vel ministeri tari financije, te piravi gajda znači tari ekonomija e povjakiri. Pa Jusuf alaihi salam ovela ugledno upravniko taro Egipat. Pa oftano dva znači so upravini emanušikane taro mali taro manuša. Ekonomija znači tari pup, hajba, piba. So desimte, nastupine na angune efta drša, a Jusuf alaihi salam ovela znači dindi pup vlakoro budžeti sa koje maneti. Znači, leste i ne dva poverimo, eke hem diktu, znači lakiri gajla pirav. Pa ke nastupinena, znači, averajevta beč kolove na šuke, ke dovela suša, bokalipa, ke da je pu, znači, nabijanela, hemo boko, bokalipa više ne da te proširini pe nasamo ko Egipat, nego znači, hem segde, znači, ko javera tana. Pa jaro bokalipa, resela džiki Palestina. A ki Palestina živi niko, familija, znači taro Jusuf alaihi salam, odatle so Jakubi, hem znači lesere pala. Pa šungjola ki celo koja, kaja mu Egipat, isi panda hajbe, hem kaj uduri isi ek ugledno upravniko, ek manuškova, znači delini ohajbe ko narodu, hem toga še ne zakoni, znači morate avene stave trgovačko robaja, tede trgovačko roba, a ki zamena baš i tiri roba, znači tede hajba. Pa lelo Jakube alaihi salam, bičali pire deše čamen, ano Egipat teđam. A o Jusufi alaihi salam, sine ovakova džikeri neli emanušen, solena ohajbe, a baš i zamena lenda dela znači sa trgovačko roba. Pa Allah haberići ko Jusuf alaihi salam kaja lijek grupa manuša, taj Palestina. Pa leo dija grupa manuša, kuvena na Egipat. A on više bisterge Jusuf alaihi salam, su se nakle berša subhanallah. Neko bor beršo nakle, a Jusufe se rečave, to jest upralataro, to jeste Jakube se rečave upravljata Jusuf alaihi salam, on bistergele. On misli znači palo su fordingele ko bunari kaj je nešto ulo. Kaj čak što više, čak je više mulon na uprave dunja. Pa kuena kava so dešpala, kaj negoliko Jusuf alaihi salam. A Jusuf alaihi salam palo so len dikev o penđarlem, a on ole na penđarlem. Pa pučelne na kanal, o Jusuf alaihi salam pire pralen dani neko čivota lengili familija, a so na alo lenca. Olaj rangema kergepma a čilo amaro dat koja je tano purano, a olaj tano amaro prav u Benjamini. A u Benjamini va kergema tano rođeno prav taro Jusuf alaihi salam, dok kakava dešna ne rođena, znači halajta ne samo palo dat, da li različno daje. Pa upučelen so se na angen tumare dadem tumare prale polova kerge, to je so se na angen tumare prale da isto tam tumenca se bilen neli jek tovar hajbe pobuter. Pa toga šolaj rangema kerge kaj odad lingoro na dozvolinu dova, pa ova kerge mi te alena ver puti Allahem leteli len tumenca, ma kada tumen pobuter hajbe.
A konalem puna olea, naka dobinen hijna. Znači, ja alea, telen hajbe, a tela alen olea, znači nani uopšte hajbe. Pa Palo so Yusuf a.s. len dinga hajbe, lendar lela lengere u času angesa trgovačko roba, pa ova kjere slugenge, znači, od engere bu času ona angesa trgovačko roba, tiranen palem kolengere kola, a bizom teđanem. Znači, ova su angel vasar zamena teđenca trgovačko roba, znači teđenca trgovačko roba, u Yusuf a.s. lela, ama palem znači napalal lenge Iran. Pa Iranema pe znači kanao hala ni Palestina, ko pirodad, palo su alea ki Palestina, va kerena pireda dese, sar o upravniko tare Egipat lenge hajbe dingea, hem va keria ca više nakadenlen, osim penela ako aver putiket kajan palo hajbe, telen pe a impire prale Benjamin. Pa, kao prenosima Allah azza na Kur'an, sallallahu kerie o modad, više nakadela men hajbe, dole se bićala mare prale almenca, ne bili pobud hajbe te dobina, a amenča či pase ole kapazina. A kala istala fija o Jakub a.s. već šujale nam glav neko borberš, šujale ke da Allah mangle Yusufe peja te čelen peske. Pa ovi ringema kerga zarem te mukavle tumenge, car so muklum angleder e prale ole sere. To jest, tam glav neko borberš muklum, ko isto načina ja muklum kas pa Yusufe. Isto la fența la nermo lingene me muklumne. Pa Allah durieta o Jakubi, gelete praven pire bučaso ange o hajba, i kali doj znači o hajbe kala ken piri trgovačko roba so dingesa zamena baš o hajba. Znači ala keka u Yusuf a.s. dva pali napala lengerange. Pa Allah kana ke diklao dvali le ale pali ko Jakubi, ale ko pirodade ma kerge, huna diko moda huna sartano bare dušako akava upravniko taro Egipat penala, muk su dingjame na hajbe nego plema Mari, trgovačko roba palje puna napala lamenca Irangijala. Allah azza wa jal prenosini ki sura Yusuf ko šarde šupan što ajetiva ke nidoj o amarodan, huna so šaj pobute mangatara kao, huna eki iramej tanja menga mare buča, plus penela hajbaja kva hajbe solelam amare čhamen ka parvara, avna amare prale kapazina. Em plus penela lijek tovar tari deva tari kamila, pobuter hajbe kala. Znači, alele se odone predlogoja, muk to amencare Benjamine, kuma, so šaj pobutara kvate manga, kuma goa, upravniko i tamo bare dušako manuš. Čak je ringjami, znači, amari trgovačko roba napala. Ova je neuporna, znači, o Jakubite mu kelo lencar e Benjamine. A moja Jakubina maglav da te dozvoli, ne? Jer dinga pe gudiko rimbiri zamka taran glede. Kada ova destare Yusufelele, a ov palileste dan danas o žalinem ki tugaj tam. Hem dan danas paloleste rovel. Agmo Allah azza wa jalla ko prenosim ki sura Yusuf šorde šušofta ajeti pristaja, znači u Yusufi a.s. o Jakubite bičalje Benjamine lencar. Ama isi je kuslo. Huma me ole naka bičalav tumencar, sađiko te tumen zorali sovrina den ko Allahi kajle napalal kiranen, osim penela ko tumencar disona ove. Znači, kahal sovli kajle napalal kiranen, osim penela kala mate delo Allahi te desini penešo tumencar te mereni i nešto jake. Pa Allah dingele znači lafi, kaj bizo Benjamini napala na Kairani, osim znači ako namere, to jest osim demek mulete ove. Pa nema peja znači pire prale e Benjamine hem počinena kanat deciden. A o Jakubi Kairinjem nenge kao akeri. Ket kaven ko Egipat, makhuven caure tarijek kapija, tarijek isto ulaz, makhuven znači. A inače tega ni o Egipat i nere pobuter udara, to jest pobuter ulazi ako ta šaje manuša tekuven. Pa ovdje nasihate maket kaven znači anglalko Egipat ulamen tumen. Makhuven znači caure taro jek udar.
Ne gulavim tu menem ko različnom dara kuven, ne bi li tu menge nešto te desine opet. To jest, matove neka se kijak, kaj jen ki kupa, pa nešto te desine opet tu menge. Pa nema uladnici ide na kanal drumotari Palestina, premalo Egipat. Resena uphala na Egipat, Benjaminea, kaj džana premalo dvorcu, kaj si o Jusufja a.s. A ulama džanin kaj tamo ov, lengoro pravo. Allah mi se neka ov reče dunja odavno nakla. Kad ovak hugje kileste, a o Jusufi dikel pire prale rođeno Benjamine, Benjamgjale, gušingjale, hema kergjale se, ama vera mate šunen. Pučljale pna džane, ali tu koji nume, kova idem pna koji nam tu, bešana kleok. Că la frontiera cu bunarii se ne maxăm de subhanallah. În palu budbe șov și barilo lo zreu manuș. Na penjamni. Irine sa că noi Iusufi, na mine se pla mei numo Iusufi tiro pral. Pa kad va kergjali sa gyara kva gušingjali zorale. Tega no Iusufi alayhi salam denlen znači spremilenge neko tovarja hajbe, hem sad vasu ilenge potrebno. Ama dokov tovaringjale geodova, čivela o pehari kotar pijela, o vladari, čivela o pehar anolengoro tovar, hemodova čivela ko tovar tarov Benjamin, hemodova niko na džangla. Pa kada olat lelete ciden taro Egipat napala ki Palestina, taman hari dorile znači taro dvorco, kada je kotar neko vikini. Hna tu men karavana, tega ni karavana vikinena pe, kada je ta nema nuša, znači piravena peja tovare, ma nuša je ta neki grupa. Hna tu men karavanu, tu men čači pa se sin čora. Kada kanakala čile bunisaj, hna men čora, ja hna tu men čora. Na hna wallahi amen nasijam čora, hna amen na vilama kate tu men dar te čora. Znači, vakerena opala. So desinipe, Irinene napala. Kada angele napala în glav cu Iusufi a kerlinge gea. Până falini o doa o peharitar, o krali kolestar ov pijel. Dea sari posuda. Până te araklamlen kitumen de savi ta nikazna vașo doa. Că n-adem pucelo Iusufi a.s. Ako araklam, amin karoda tu mă reșe. Te araklam o dea posuda ta o krali kitumen de savi kazna džikeritumen. Paula kana iranena upralema kerena puna mende ko amaru zakoni ko šerijati tamo Jakubi, lengoro da tamo pejgamberi. Puna ti kaste kala ken o peharu dia posuda, ako čorđa, puna ukovel tumaro robo, hema čola ki tumente služim, te kerel tumen izmeti. Palena kana kala te roden lengere tovarja, sola da dejtani. Em rodena e poje, onda ne sigurna. Kaj na čorge subhanallah. Čanena kaj čista je ta netalo do ona, ale baš do ona dia potreba, ale baš piro aver ko atren haibem tirnem pe napalte, pa varen pire familiar susne suša, šukipa, nanipa, očavelenge rečere, bizo haiba. Najnom dia gajda te čorem. Pa Allah pretresinena salengere tovarja na rakem. Ama o tovar tavo Benjamini a čalen ko kraja. Kada alegi kolesoro tovar i kalena ki leste o peharu dea posuda ko taro krali pijela. Pa tega ni ranena kana o prala, kana so deš prala, leseva kerena. Allah je prenosim ovako ki sura Jusuf, eftava dešu eftato ajeti. So on vakerge pire pralese. Pa ko ov čurđa, Majmo pravo lesoro anglalci nečuro. To jest ki smisla prvacinena o lesoro pravo rođeno mislim dojko Jusufi. Da me kakana on pripišinena le Jusufesi kaj sinen so ista osobine. Pa puna te čorđa ov, pa čači pa semo pravo i ne o lesoro anglal čoro. A Jusufi ali peste tužne makeri ki peste normalno. Allah je prenosina dva lesoro lesiri mislan peste su sineri. Pa tu men sen ko pobaro položaj, ama Allah i džanel sar sine, od ova sostar tu men lafi čeren. Pa ova kerja kana Allah Jusufese, ovo puna tu socijalnu pravnikov, taro Egipat puna, a kava su čorđa puna i sile bud purano dad,
hem la maro dat, te șuia, ca hemov na palona ca irani, cum na ca așa luate trăpini. So se peno ovece che amenda na shalgea, hem dan dana spalileste butu uinela. Bate na shalgea ma kale penela, gotovo je so kao, zna, to este dunja kana keltari tuga. No nego hajde tu le e che amenda kao amen dežđene social. Că dacă noi Iusuf irini lenge po Allah ta'ala ki po zalem telavja vere kotano okoles ki kaste araklam sofalino lamenki. Znači așa kotanelo poveso demek tela nekas ja vero Allah ta'ala ki la mina manga demek nika se zulumine ni tekera. Ema keri pona amen nepravda manga nika se tekera. Tega nije kolendar vakeri, tar udeš prala puna. Džamena buču karkaj tumare da 10 dingen zorali sovli, a hem anglalo dova penela e Yusufeu prăpastien. Kada je kolendar vakeri priznai anglilendi. Plamena că iranama cum e rodat, plamena știi čolavli sam anglal kojačka. Na čolavi še svesla i tam, je grom kaj greši. Tek je greši panda je grom, ona ima dva lica angla desne ti klovav. Ma irin entumen a mea ca te ca čova. Palen pe acala enjađene akana, iramena pe napala kopiru da ni Palestina. Kada je islami Palestina, ale neseva kerge, ovo moda tiro čavo čorđa penela opehar taro kralj, lesiri posuda. O Jakube aj sam nenge naveruja. Sar te veruni kada kvaj tamo više oduj to drom. Nek drom znači prevarijene, a pa je tamo faktički duj to drom. Pa ova nam tled tan, ka je šaj uvilen te veruinel. Pa naredini lenge ovdje. Te len prempaljamo Egipat napalal kotanale udurite džan. A sam kalabeška o Jakubi na čova te pomini e Jusufe alihissalam. Pa olaj ranena ema kirena pa wallahi Când toată vor bute Iusufe pe mine, ca tu but pareste ca na svalove ili pa camere. Znači, non stop le pe mine. Ili pe la but pareste na svaloka, ili pa pe la camere. Taro doa pomiba, palileste, doa tuguiba. Pa o Jakube alisam taro baro roiban, ili puma čak Ovid piro na šaldja više na štijate di helpa korolilo. Palen pa kana kala prala palirinen pe am Egipat. Ale cu Iusuf alayhi salam ponizna emtelarde šerea. Pa Allah azza wa jalla pa prenosinja kja hali sarollah venam gal cu Iusuf. Ki sura Yusuf uftor de shuftot ayeti. Ma kada wallahi kliljam gal cu Iusuf hema kedge. O upravniče penela a mene mamare čaven Nova čači pase e nevolja ste gijamen, hemangjam tu ke nesave hari vredna buča. To jest angjam ke nesave buča kula nanena ni prihvatljiva te keramaš karamende e zamena, ama amena stargjamen nevolja. A odada maro penala koroljilo, a amenu zavodova su i sjamenu sveti puna sijam savore bokale. Savore sijam čorole, a odada maro hem nasvalo, a hem korolilo. O Iusuf alisam cu acolo momente dău pe godi cu lafia e Allahesere cu bunari che da dimosine. Tua calestar len calbavestine. Dar kvason so kergetuke. Se tine pe Iusuf alisam obećanje taru Allahi cu bunari, palenge wakeri. Ma janena li tumen so kergen e Iusufer, tumare pralea. Kad va kergalinga kava janena li tumen so kergen e Iusufer, tumare pralea, ola diklek anileste, so kad diken o pogledan, am doa manuška am kaste diken o poglede Iusufesu. O glaso so šunen nesotan o glaso taru Iusufi alaihi salam. Pa olaj rangen pučile pa sijam tu Iusufi. Irini jo pa oja mesunu Iusufi ako je tamo miro prav. Baš o Benjamin. Pa olaj da više diklodja situacija li veteroven, hem pirošero telarge. Da, pa kana pučiva soka kereningo Iusufi. Ovdje upravniko tamo Egipat i silete pena moć,
Сука че каирини ги од освој не се ќе ги када максимисине, ко светини пеленги или пасо. Тега ни рine го Јусуф алейхиссалам кога а ме авдие тумен нака коринав. Кога ни го тумен ге о Аллах и као простинел. Тега ни кај пестаро Јусуф алейхиссалам е кошула која си ни управо десте, ема керен ге кога алина ќе кошула, игарен ми реда десем вакерен не се нек морел по шеролја, кога ле се пале овид одикеба кај јарнел пе паловка дикел. Значи ке калена лесте че не се кошула колице о Аллахи кај рин ле се рејача. А пало доа кога кеден тумен саоре, хајден пале манде. Пален какано опрала, a o Jakubi koji je tamo ni Palestina, koja više bud purilo, stavljali baro puripa, kano pere kerutanenge su i tane trujale stirinijem vakerirenge, kama, a ovkoro lona ditkema, ono setinava je o miristalo Jusufi, kano on su i ne trujale ste pazan, kano Egipat, ona ni Palestina. A o čavele se rokulaveć pođe talentano Egipat, tanenle se košula Jusufe siri, hem to palestinenle kao Jusufi čidem telelen tirinen pe napalamo Egipat. A o Jusufi ani Palestina pireće rutnem je vakiri pa me osetinava emiristaro Jusuf. Pa irinen ali sa kanal će rutnem pa wallahi tu čači pase pa ko tiro puri pan i zabuda gelan. Pa me soj tu ja sjani tu normalno Palo kozom beš, nanjam nisao haberita od Jusufim, tu akera osetina ali siri miriš. Ova akera Allah za uđenu Kur'an, kada je karavana napustinjao Misr, to jest to Egipat, olengor udat vakerga meča čapasa osetinava o mirista u Jusuf. Samo mava kerma kaj divindilu. Pa lejrange vakerge, wallahi tu akana amitiriza ulasijan isto sarangla. Che diznenada o haberđija anela haberi hemavela je košulaja taro Jusufi. Hem kole sorolice čivela, hemo palo dva palem di kelpireja kencar. Bajrin nenge o Jakubim hla anava kerjum tu mengedi. Hla međe raflava Allahi od vasko tu mena džanen. Pa ke disali le savore ola o Jakubi, o čavele sere, sao kula sosine, hem počinje zajedno tari sreća teroven. A Palodova oprala, kola je Jusufe, ko bunari fardinge, pireda deseva kerge. O modar puma, zamolim puma ko Allahi amare günahe to prostini, samunčači pa se grešija. To jest pere pišmani baš piro delo so kerge. Pa i rangalin do Jakubima kerga, pa me dova ka keravku miro gospodari, tu minge to prostinel, sveopćači paso prostini, hemoptano rahmet čirnin. Pa ke davo Jakube ali selam sape čhanen, sape familija, hem pođini tari Palestina po Egipat teđan. Sam je radost ovela, znači, Jakube se palo bud berša sov togurija, hem butumija. Pa ke da resenamo Egipat, o Jusufi ali selam lično i klola, znači Angliju ljende, tađi kerlem, pa Allah je prenosio da ja slučka sad da si ja preklake da i klilo anglal o Jusufi, ovlel pire roditeljen, hem čirelen ko pirokolin, hem lingeva kergalinge, avem te živinen ano Misr, ano Egipat, hem penela kao ven oslobodimetalo se koja je gdar o Allah i te dinga. Malo doa ovljela pire roditeljen, Allah je penela, čivela len ko piro presto. Presto kaj bi še na vladarja o kralje. Tega ni sali se rephala dešujek dženeso sine, odade mi daj, lese seđda kerge. Znači lese seđda palo dva ova kerge. Palo so lese seđda kerge o Jusufi o akeri pirena desi. Ona miro modal akvajtano kwa miro suno keda maksami sumne makergjum tuke. So akerga. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. Kada Allah sar maksami o Jusufi ko pirodar, ma ovo modar medikum ko suno,
Sarmange dešujek čerenja, a o mase kohemo kam sežda kerena. Dešujek čerenja itane oprala lesere. O kam odad, eme mesečina, daj lesi, sam lesi znači sežda, tari zahvalnost keren. Pa puna ekja kvajtano od vaso, Wallahi azza wa jalla dinja, ako su mote dikav, angledet bud brša, pa kanal 2, znači so obistini saljelo em ulo čače. Ema kalja završina, znači i kratko keribala fitaro Jusufi alaihi salam. Wallahi te kerom kabuli, abdi sutno posti, Wallahi te oprostinem te putini, on sam ste posabori, wa ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.